ubuzima bw'umukristo aho uri hose. Nkunda kubwira abantu ngo senti zivuga neza kurusha ibintu bimwe byinshi bino mu isi. Je niyo mvuye kumva senti ibintu bigatuma mbandika mu mutwe kubera umunezero. Imana nezero kukubona. Imana ishimwe cyane. Mu mbedo ufatira do. Sindirimba indirimbo nyinshi kubera ko maze kuzana kenshi kandi nzogaruka ndaririmba hanyuma tuze gusoreza muri wa mukunga twabaye nk'abacikiza noneho tukureho nka bukeya bimuhaniremo n'ukuntu ko tuzongera tugaruke. Izina ryawe rihimbazwe Yesu. Niwe shingiro ry'umunezero w'iteka. Mu gitondo umushumba watubwirije yavuze ngo uzaba bimeze neza, uzaba bimeze nabi, uko uzaba bimeze kose, uko uzaba bimeze kose, kurya ukabyuka ntabwo ari bisanzwe. Imana ihimbazwe. Noneho twebwe twamwikanisa gutya amategemeo yacu yose ni Imana, ni Imana. Twageze kuri hoteli abashumba barabaza ngo si kuri ID yawe muhari amazina atandukanye. Ntabwo izo ni impamvu z'akazi.
asifiwe. Bwana sifiwe. Umugisha ukomeye kumenya Yesu, kandi si umugisha w'ijuru gusa, n'izo mu isi. Wafashe imigisha yose yo mu Mana iyumvira muri Yesu. Haleluya. Umunezero, ibyishimo mu mutima. Ukomeze iriya ritime twari turimo, iriya twarimo dukoresha. Bwana sifiwe. Umunezero mu mutima. Bibiri nacho nari ahantu bita Ikibungo, abantu babaye mu Rwanda barahazi Ikibungo. Turatarabatse nazanye n'ibintu n'abandi tizaca. Imana yavugira ngo wewe uzozenguruka isi. Bwana sifiwe. Uzozenguruka isi. Umunsi nzaja naciye ubundi bibanza kugira uko urashira ngo waravuze ngo tutahera mugere hano ndi hano aho ejo bundi nja muri Canada. None ngo hari kuno kwezi gushize abantu mu Bwongereza bamwe barampamagara ngo barangire yewe ndacakoresha green card na travel document n'impunzi ndajya mu Bwongereza mu gihugu ndabwira ko nawe kwiga visa kwa kabiri barayapurika, kwa kane ambasade irampamagara basigira travel document ngo bice barangire ikigo. Haleluya. Jewe wo mu rugabano naye yaje uko kwa 10 hagati ndaje muri Canada mu kwa 10 nakumwe nsubireyo. Niba yo mu kwa 10 icumi yakurikiye uzoja Manchester mu Bwongereza. Niba abo muri Australia nabo ko barapurikiye kandi nayo tizo iyo bravo Yesu yarafe. Haleluya.
Ibyejo si ibyacu bizima turabanone turabanone mwami wanje Yesu uri ngabirira umasime umasime Bwana sifiwe. Indirimbo tugiye kuririmba igikorwa cy'ubuhanuzi. Bwana sifiwe. Kubw'ijambo rimwe ni ijambo rimwe riza rituma jewe ndirimba. Ijambo rivuga ngo ariko ijambo ryawe rikankomeza umutima. Mana himbaza. Tugiye kuririmba ubwira Imana ngo uyu mugoroba ijambo rikomeza umutima. Bwana sifiwe. Hanyuma iza basi abantu bemere kugera uzenguruke utenda kuva muri iki kimenyetso cy'ubuhanuzi uvuge ngo Mana nteye intambwe ubwo sibere ni satani itangane kandi ubikore you never know. Marema gahanga muca babwira mugikore bari bazisize ngiye gukora icyavuye niba adashoboye ritwe dukoresha piano ako komeza ucurange bazi bakora arayishobora arayitora okay oya
y'abana b'Imana bateranye, Imana izivuga, Imana izikora. Iminsi yose kuriya tukavugira iminsi yose ni ku cyumweru, iminsi irasa ujyanye. Uyu munsi wo bari wawe. Banasifurasa. Umunsi wo bari wawe. Fatira umuntu kwegera mu kiganza. Ko ndagira ngo tubijane rimwe indirimbo n'amasengesho. Mufate mu kiganza ugira ijambo mwaturaho ry'umuhanuzi ryiza kabisa. Yo. Ananitia nguvu, anakaza mbingu. No. Na huyu si mgeni, ni Yesu Mwokozi wewe. Sauti yake nzuri inachua, ninamfungulia aona ni Yesu, na siku hiyo sitasahau. Ninamfungulia aona ni Yesu, emarita sina pande gaoside Mani shimwe. Hari icyo Imana yakora mu buzima bwawe uyu mugoroba. Hari icyo Imana yakora mu buzima bwawe. Na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Maua yote anayavika wewe, na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shaka. Sitaiona na tena jina litamesana mbele yako. Na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Wewe warumazi nisubawe, Imana irakwibutse.
biravuga ngo ndi gusaba mwizere ko mwize gutuma muhawe. Vuga ngo ndazakiriye mu izina rya Yesu. Ngaruka nzoba nzaje nanabiza birangiye. Sino kwinjira uduma, sino ja ku musozi nagize ikibazo. Kereka ndafite kuvuga butumwa. Zagenda hareba na makuru beze nigera mu modoka yaje. Ndavuga mu modoka yaje kamuricuye. Biri Imana gusa ukabari. Sinagashaka ifeza. None nawe urebe kino cuya udirige na bimiyaza. Kabasi. Biravuga ngo mubaze gushaka ubwami bw'Imana no gukirana n'abantu. Ibindi byose gagira paka kitatwara umugonga. Barebe uko bayikugirira neza dutambira Imana hanyuma tuze gusoza. Abantu batutse Imana bahugisha. Muri hejuru. Ikirere cy'umwuka kiri hejuru kabisa. Hagira abandi bapanga vuba n'abasura duhamagare. N'ubu tuzoze twese finitse. Ngacuranga tatacuranga papa. Curanga tutatu. Iyagira kuhubona yuja. Ariko niwe wishimiye guteka. Hagariwe.
Iniziare? Reka twicare